soba. Tu spavam. Odite nutra. Pa već je sad mrak, znači već i sad bi palili te Evo sveće. tamo spavam. Evo tamo je svijeća gore. Ona tam svijeti po noći. A ova tu jedna. Jedna tu svijeti. Aha. No dobro, vidiš kako toplo je. Toplo Super, je. toplo. Evo ti imam neko. Držam prije, sad moram Koliko to. svjetla ima dok se zapri? To Budete moram- užgali sveću, mam. To moram farbati. Bio ono tamo užgali. Pa moram. Ajde da vidimo. To moram farbati. Začepil mi se dimnjak. Onda sam prekčera evo tu rupu zbušil. Tu sam pripišil rupu. Kaj sam gore i dolje mogel. Tu se kaj zabetoniralo, kaj sam moral štemati. Aha. Ja, si skroz ovo trgal. Ja. Evo, i tu ja ovako, evo. Tako. Fino to osvetlim. Tu imam čuvara. A čekajte, ovo vam je i televizor nekakvi. Nije to ne može biti, nema to ništa. Aha. To samo Bog da, evo. RKC, evo tu ima mali, stari akumulator. Da. A onda ga morate menjati ili ga nosite nekom kaj ga napuni ili kako? Bratu ga odesim kad mi ga onda puni. Aha. I tak, znači Miro. Da, sad moram farbu. Kad je se ovo po farbu, sad se jako se zadimilo.